Hapdeng gajingya pajba namadan football de Kia West. Show modor ubashirn yang jong walk yang nang ba hakle rian. Kabalong shibenta gajing rakhe yaga sngi kerseori. Bamanlo usnem haga sautri uyayong arajar arpusan. Bala penlong da khasi Students Union. Kaladon gajing kawang mau yiki pulit pahara. Kiba yang harut surok. Da ki katto kat nengot. Kiba shim kabu. Kiba amla ban ito dor kemat. Kat kum ke video ke balayo ring. Wayu ma ula her kensan na gajing don bakawang yu u. Bat jandai ya ka way ke pulit kentai. Bat layo i bakatai ke pulit kentai kala kenria. Ban laj na utay umau. Haswa kani ladon ki kai pot kubor ki balak kedo. Bakala donru ka jing kawang mau sa plau ke kliriat police station. Nalor ki nongelam bakintop yau samla lambok starwell marngar ubre presiden rangba. Usamla Donald V. Thaba, General Secretary, lembat ki wei dekhot, kilia shimbenta, hagani ke jingyat pajba, deki khon samla, harengkat, ki riam bat ki jingtem tenrai, jong ki khasi jantia, bat ki lama jong ka seng, nalor ki jingtho, ban ken mau ye gani ke sngi, bat ki jingken tho sorkar. Hadin gani ke jingyat pajba, kaladon ke jingyalang hakmat utayu moddur, jong wok yang nang ba, ha ke baki nongelam kila ai jingkren, halor kani ka sngi. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag, ka jing im bakam bhag, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.